आथिखालनि गेलेनाय बिथिङाव आइजोफोरखौबो उन जाना थानाय नुनो मोनाखै। हौवासाफोर बायदिनो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। बीर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि मोनब्रै हानजानि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनायाव फारि एभेलेन्सि क्लाब पाटगाव, वेस्ट बेंगलनिफ्राय विवेकानन्द क्लाब आलिपुर, क'क्राझार साइ आरो दुबदारा गवालपारा हानजाफोरखौ बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ बे सानसेयारि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादा। 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै बीर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि हेफाजाबजों जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेयारि आइजो फुटबल बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारियाव गाहायै मोनब्रै टीमा बाहागो लादों। गिबियावनो दङ एभेलेन्सि क्लाब पाटगाव आरो आलिपुरदुवार जंसन वेस्ट बेंगल आरो साइ क'क्राझार आरो दुबदारानिफ्राय फुटबल एकाडेमि बे मोनब्रै टीमा बाहागो लागोन आरो जों नैबे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानाव मोनसे जों खावलायनो सानदों, जाय बिथांमोना फुटबलखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोंनि बे खेलायाव लोंहोर लोंहोर फैनानै खेलाखौ मोजां मोनग्रा एबा गेलेग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों बे चेनेलजों जों गुरै खावलायनाय जाबाय। बेसेन गैयालासे नायनो बे खेलायाव जोंना जेबो टिकेटनि जेबो माबा गैया, जों फ्रियै बे खेलाखौ जोङो हगारनाय जादों। जोंनि उद्देश्यना जादों बे ओनसोलाव जोंनि आइजोफ्राबो जाहाथे बे खेलाखौ नुनानै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बे ओनसोलनि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा आरो गेलेग्रा साफ्रोमबो जाहाथे इनकारेज जानो हायो, बेनो जोंनि मेन उद्देश्य। बान्था हिसाबै जोङो ट्रफिजों लोगोसे जोङो प्राइज मानि होनाय जादों। फार्स्ट प्राइजआनो जादों जोंना 15,000 आरो सेकेन्ड प्राइजआ जादों 10,000। आलासि हिसाबै जोंनि सेन्ट्रेल इउ पि पि एल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गसाइगाव बिधान सभानि MLA जिरन बसुमतारी बिथांमोना बे खेलायाव बाहागो लागोन। बेसेबां बाजिनिफ्राय जागायगोन? बे खेलाखौ जोंना सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय जोङो खेलाखौ जों जागायगोन। बिनि सिगांनो फैयोबा मोजां जागोन, मानो होनबा जोंनि बे फोथारा जोंनो थानो थाखाय एबा जिरायनो थाखाय बारा सुबिदा गैया। बिनिखायनो आं खावलायगोन बे 12 बाजिनि सिगांनो जाहाथे फैनानै गावबागाव जायगायाव लाफैयो, बेनिखायनो गुरै खावलायनाय जाबाय। আমি 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে এদিনীয়া 4টা দলৰ নকআউট ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব এভেলেন্সি ক্লাব পাটগাঁও, বিবেকানন্দ ক্লাব আলিপুৰদুৱাৰ, স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কোকৰাঝাৰ, ফুটবল একাডেমি ধূপদৰা গোৱালপাৰা মহিলা টিমৰ ফুটবল খেল। এই হেতুকে সমূহ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক আমাৰ খেলত যদি যোগদান দিয়ে, এইটো আমি আশা কৰি মানে চবকে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এই ফুটবল খেলখন চাই ভৱিষ্যত যিবিলাক আমাৰ সৰু সৰু কণমানিহঁতে আছে, এই খেলখন চাই যদি সিহঁতৰ মনত এটা জাগ্ৰত আহে যে আমিও ভৱিষ্যতে এনেকুৱা খেলুৱৈ হ'ম, এইটো আমি আশাৰে আমি ফুটবল খেলখন চলাবলৈ টিকেট একো নাই। আমি মানে এইটো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনবিলাকে যদি এই খেলখন চাই মানে সিহঁতে যদি মনত এটা জাগ্ৰত আগ্ৰহ আহে যে আমিও যদি তেনেধৰণৰ খেলুৱৈ হ'ব পাৰোঁ, এইটো মানে চিন্তা কৰি আমি খেলখন মানে চলাই আছোঁ। কিমান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? এই খেলখন ঠিক ৰাতিপুৱা 12টা বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। তাৰমানে 12টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু খেলখন। 12টাতে আহিব পাৰে? 12টাৰ আগতে আহিব পাৰে ৰাইজৰ পৰা, 12টাৰ আগত আহিলে ভাল হ'ব ৰাইজে। মানে 12টাৰ আগত আমাৰ এই বাগৰুম্বা ডেন্স এটা কালচাৰেল, আমাৰ বড়ো কালচাৰেল ডেন্সৰো আয়োজন কৰা হৈছে। এইবিলাক চাই কাৰণে আধা ঘণ্টা সময় কটাব পাৰিব। আৰু জাগাও আমাৰ বহুত সংকীৰ্ণ, চাৰিওফালে স্কুল আছে, যাৰ কাৰণে 12টাৰ আগত আহিলে নিজ নিজ ঠাইবিলাকে যদি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে ৰাইজে ৰাজা,
আলহী হিচাপে কোন কোন থাকিব? আলহী হিচাপে আমাৰ এই 28 নঙৰ হেৰি আহিব, MLA সাহেব আহিব। তাৰপিছত আমাৰ এই ৰাজু নাৰ্জাৰী ছাৰ ইউপিপিএলৰ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে আহিব। আৰু আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে নেকি? কালচাৰেলৰ প্ৰগ্ৰাম আমি সন্ধিয়া অলপ সৰুকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ। মানে বাহিৰৰ কোনো তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট ব্যৱস্থা কৰা নাই। লোকেলিটি লৈ গোসাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ এইখিনি লৈ আমি এটা সৰু সুৰা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম প্ৰাইজ ৰাখিছোঁ। হিচাপে কি কি ৰাখা হৈছে? প্ৰাইজত ট্ৰফি থাকিব, ইয়াৰ লগতে উইনাৰ টিমৰ কাৰণে 15,000 আৰু যোনে মানে হেৰিব ৰানাৰ্ছ আপৰ কাৰণে 10,000 ৰখা হৈছে।